В 20 километров от Судака, в Хапсхорской долине, на реке Шелен, расположено село Морское. Когда-то оно называлось Хапсхор. Это искаженная форма греческого названия, которая переводится как «выжженное село». Но местные жители с такой трактовкой не согласны. Bizim koyun adı Hapsxor. Ne için Hapsxor değil? Hapı horlamak. Evvelden bu koy duran yerde bana Haravul Tepe var o koyun ardına. Onda vışka dururdu. Koyda adamlar misal denizden görmegen bir şey görmegen de o tepeden uca görünüyordu. Uzaktan gelen düşmanlarımız gelgende uca onu bular koruyordu. Ondan o yana tutun açıp ne yapıp çöl taraftan yardım geliyordu bunda. Onun için koyun adı Hapı horlamak, Hapsu Hor. Kırımın Hapsu Hor degeni manasında koyun adı. Хапсхор имеет многовековую историю. Первые поселенцы появились здесь в 8-9 веках, а с 1381 года начинается документированная история Хапсхора. 1380 seneden son koyun adı Hapsxor adından kitap endi. Ondan o kitap teselli ediyken bu koyun adı. Ama ne edi o teselli ne için ben bilmeyeyim. Babamlar onu söylediler ama manasını ben doğrusundan bilmeyeyim. Местные жители давно оценили климатические особенности Хапсхорской долины. Крымские татары, населявшие эти места, издавна лечили здесь людей песочными ваннами. Больного закапывали в нагретый солнцем песок, оставляя открытой только голову, которую затеняли покрывалом или зонтиком. Отзывчива хапсхорская земля была и на труд. Крымские татары возделывали здесь поля, разбивали сады и виноградники. Evvelden bu koylarda bana şimdi babamlar, dedemler, harbabamlar bu koyda yaşap, onlar pek çok yüzümle uğraşıyorlar. Bahçe, armut, alma, bu şeylerle uğraşıyorlar. Hem tutun saçlaydı bunda. Bir vaktlerde hartanam söyleydi bundan pamuk tarlası da var eken bunda. Первое известное описание селения в 1793 году составил ученый Паллас. Долина Капсихора, богатая садами и виноградниками, самым приятным положением, около 1,5 верст от моря, между горами. Богатые татары, жители этих мест, имеют на берегу моря под высотами превосходные поля с огурцами и льном, старательно унаваживаемые и орошаемые. Выращенные овощи и фрукты хапсхорцы везли на рынок Харасу-базара, но добраться туда было непросто. Неблизкий путь пролегал через горы. Evvelden pek çok çekşir edilir halklar. Bundan tarpiciklerine yükleyip yüzüm kurusunu, alma kurusunu yükleyip omuzlarına yayan gidip çöl taraflara buğdaya avuşturup gelip öyle yaşaydılar halklar. No, Hapsxor başka köye göçüp gitmeydi. Herkes kendi koyunu seviyordu. İlk koydan bütün işini koyda bitiriydi. В начале XIX века Хапсхор был исключительно крымско-татарским. В селе было всего 6 десятков дворов, но путешественники отмечали его красоту и достаток. Деревня, расположенная в 2 верстах от моря, очень велика, хорошо построена и одна из самых красивых на побережье. Мечеть, строительство которой завершается, укрепляет мнение въезжающих в селение о достатке местных жителей. Мечеть в Хапсхоре – одна из самых старых в Крыму. Ее построили в 1765 году, а спустя несколько десятилетий расширили. Kuruluşu var. Küçük edi başta. Даже buna taşların koyulması başka türlüydü. Öyle cahilce. Sonra adamlar, Müslümanlar kuvvetleşti. Müslümanlık dağıldı bunda. Müslüman çok oldu. Cami küçük yeteriydi.
Onun için onu son koştular camiye, balaban yaptılar camiyi. Koyun halkı her vakit mahtana edi koydan. Yani mektep kurulgan edi, koyda dürbe var edi, kopkeler var edi. Крымско-татарская история села прервалась в 1944 году. Началось обезличивание карты Крыма. 21 августа 1945 года Хапсхор стал морским. До депортации в селе проживало несколько сотен семей крымских татар. Через полгода после выселения коренных жителей в их дома заселили колхозников из Ставрополя и Кубани. Сегодня эту часть Хапсхора называют Старой. Eski Hapsxor evvelden kalgan bizim baba dedelerimizin evcikleri çoksunu yıktılar. Çoksu var. Babam aytaydı. Bizim topraklarımız dipte, bu bahçalar dipte, evler tepede. Yani şimdi bahçaların içine kurmadığınız ev degende ya ne yaşayacak halk? Hepsi bahçe bakıp, yüzün bakıp kendi korantasını bakaydı. Onun için oba tepelere evlerini kurup bahçalara tiymeyediler. Bir sacın toprağını tiymeyediler. Buladaro diye deyen gibi. Şimdi var, evler var. Yani 90. senesi bizim halk kegende zahvat edi o vakit. Bu dip tarafından verildi toprak. Yüzümlerin içinden bize halk. Onun için eski koyun yanı koy deyip laf ettiğimiz. Родители Рустема Туварчиева были уроженцами Хапсхора. В ссылке в далеком Узбекистане мечта вернуться в родную деревню давала им силы жить. И они вернулись. После возвращения не могли насмотреться на родные места, надышаться воздухом родного края. Bizim hartlarımız sürgünlükte ben Hapsxor koyum deyip gözlerinden yaş dokup sağınaydılar Hapsxor'u. Gelip çıkmağın soylar çok, çet tarafta çok su ölüp gitti. Hapsxor deyip. Gelip olmadılar çok su.